Yazgıçınız, yurttaşımız Haniye Ferhey. Eyde baba şikayet kırıp oldu. Aşırı kulakasını gelen. Alkışlarınızla indi yaşları degişte Haniye şu yaşlar arasında haman da 29 yıl boyu şu sahnada bakıp durup yaşlarla yaş bulurga tırışa eken dep oylay көрмәгез. Yok, men bilem, men tege vasadan dostlar sizning oldingizda jig'lay boshlagan kishiman. Albatta, nechisen mana yoshlarga qo'shilib, bugun azrak shulayroq muңlanib olirga da to'g'ri keladi. Allah'a şükür, zalımızda, yaşlarımız da var, benim tingdaşlar da var, olarak yaşlarga muhtaçlarımız da var. Ama elbette bu yerden sonra mesela konuya yetip bitmeyin de, anlaymayın sizni, benim özümün de konularımın sizin şekilde müldürümet olu yaktaşlarım. Bundan 25 yıllık başka hazırlaydı. Zalda oturusu barlık kompozitorlarımız, şairlerimizge, umman, Başkırtistanda yaşaşı icatdaş dostlarıma men bek zo'r rahmatliman. Gastrollarga qaytgan sayin eng motor yerlarni tüyüp alıp gideriz de geri sizge aylantirib qaytaramiz. Eng yaratgan yerlarimning birisi. Endi sizning bilan birgalashib 25 yil bo'yi yig'lashib yashab, har biriga eng yaqin qadrli tuyg'unlarim
teşekkür ederim. Süleyman'a gözleri. Rahmet olsun. Konuşlar. Bir rahmet tugel, men rahmet dileklerge yargıtırgan edim, benim atayım rahmet dostlar. Yine dostlar degenden bugün mine sen abi sesek al. Zalda bir köp jırlarыбыздын авторы деп айттым инде Müderris Gizidinov bilen Alexey Gizidinov hazırladılar. Şulay yok mene әле Илнар Сайфиев айтты. Илнар Сайфиев дегеннен мен әйтеп өтим әле. Юқарына biz мына шушы күпме жігіттер арасында bir үзім битей басып тұрған бүгін. Alkışlarız, düşmeyiz kızlar, görüşürüz. Sırgınlığı yaramında eskene de. Endi Fen Vali Ahmetov turunda aytib o'tdim. Ilnur Sayfiyev Abbas rayoni jigiti Gabdulxayning anisi, aniyim deb dashaydim men ana, unga qizimgina deb aytaydi. Shulay Abbas rayoni Ko'kko'z avli qizi. Shunga ko'ra bizning mana o'sha o'rtaq ishlarimiz da, ijodimiz da, sahnamiz da Allohga shukr o'rtaq. Ham mana bugungi shu traditsiya uzun uzoqqa davom etsa edi, bizdan biz qiziqli proyektlar bo'lsa edi. Endi proyektlar degandan siz bir yaxshi bilasiz, shu zalda har vaqt shirin to'la zal bilan o'ta turgan bir bizning traditsion tag'in bir qish yetuvga bayram bor hali. Master show Ilnur bugun endi to'y reklamani ko'p yasadi. Ammo men Ilnurga qaraganda 25 yil gina bilmali, Grishani da, Rezinani da, bayraklarini. Shunga do'stlar sizga da sho'yiq bir rahmat. Siz chaqirgan sayin o'zimizning tug'an uyga qaytgan shu sahnaga biz kelib jetamiz, rahatlanib o'zimizning eng yaratgan tomoshalarimiz, yo'qoshlarimiz bilan motor umrlar kechiramiz. Sanasam da, sanamasam da şul indi do'stlar. Kelajakdagi oldagi yillarimiz motorgina ular ketsin. Yashlikni birgalikda jilli-jilli. Uzoq hali birgalar. Mana bu aytgan tug'an kunlari. Baradimda, qolgan do'stlar bu. Yarım bilan. Medalik Gizidinov. Sing
Көңелінің, yürekinin yaşlılığı ol, өзіңнен неше хис итәсең, кәйф күтәренке булу, позитив һәр вакыт уйлар белән яшәүдер дип уйлыйм. Хәзер җырлансак җырымны мен залда утыручы якташларым иң мөһиме килгән кунак җегетләренә багышлыйм әле. Яратасызмы? Кызларым, яратасызмы? Килешәкме? Узатызлар. Hürmetli Tımırasım, en olu muhabbet,
Менә шушы мизгелдә тамашачы белән җырчы белән тамашачы арасында. Бу тормышта ярату адәм баласына бер кашан да артык булмый. Сезнеңчә ничек? Минемчә шулай. Яраткан сайын яратасы гына килә. Яратылган сайын яраттырасы килә. Яшәгез дусларым, матур итеп, гөрләшеп, җырлашып, сез яшәсәгез, без дә яшәрбез. Sizning uchun taqdim etamiz. Uning avtorlarida shu zalda o'tira. Leysan Kashfi ham Aleksandr Agafonov. Maxsus sizning uchun. Alkışlar, birinci katı başkanlar,
Şu ayrı dünyasında